jirtu mana keessa ni jirtanii baga nagaan dhuftan akkam jirtan jajjabaattu amma Oromoon garaa hidhatuu qaba jennee jirra boo'ichinis hafuu qaba jechuudha qabsoon itti fufa akkasimi injifannoolee garagaraa galmeessaa jiranii biyya keessa akkuma agartanitti intarneetii mootummaan muree iddoo baay'eetti waan tahaa jirullee akka barbaachisaa ta'etti argachaa jirru karaa tokkoon na gammachiise wanni tahaa jiru maaliif dirqama ilmi namaa duu qaba bilisummaan dhufuudhaaf akkanumatti hin dhuftu kanaafuu warreen baay'een kana eegaa ture jira warreen ciccimoon jechuu qabsoon eegaltee finiintee qabbanaa turte murannoodhaan yeroo namni ka'e warra itti hirmaatuudhaaf eegaa ture hundi amma kaanee jirraa jaanii jiran jechuu biyya keessa warreen ciccimoon warri agaammaa nurraa wareegamaa tures warreen ciccimoodha beekadha namoota salphaan seenaa amma qofaa miti jalqabumarraahu jechuu ijoollee wareegama kaffalaa turte san umriin isaanii xixiqqoo taateef namoota laafaa isinitti hin fakkaatin warreen bebbeekoo barattoota ciccimoo bu'aa hedduu fidanidha liidaroota ijoolleen san hundinuu hooggantoota beekadha kanaafuu namoota baay'ee dhabne namoota gurguddaa dhabne namoota deebinee arkatuullee hin dandeenye dhabne jechuu basaastuu baay'eetu jira biyya keessas biyya alaatis ummanni sanduuba ummata keenya kannaa turanii ammallee kannaatuma jiran kanaaf har tokkoon hogguu laallu namoonni dura dhabamsiisuu qabnu keenyuma haga ammaa kadhachaa jirraa warreen mootummaa kanaaf hojjetanis kadhachaatuma jiran ijoolleen garuu kana booda maaliif obboleessa kee hin taane ilmaa deera keetii hin taane ka poolisii ta'ee hojjetu ka jara kanaa hojjetu kan dhagahin ofirraa jalqabuu qabna jechuu gandatti mana isaa irratti gubuu fi fixuun dirqama jechuu yookaan amman kaane taate yeroon isaan itti kaan hin jiru wannummaan Oromoof dhaabbate hundi yoo amman kaane yoomiifillee hin ta'u jechuudha yeroon amma jechuu kanaafuu ifirraa eegallee dura keenya gabaabsuudha qabna miila isaa akkasi kanaafuu dhaamsa tokko waan dhaamsa gabaabaa tokkoof hin dhufe arraan tana kaleessa garaan na gubate waan ta'e waan namni callisuu qabuu miti dhufeetti hirmaadhe yeroo lammadaatiif immoo amman dhufe maaliif hin dhufe seetan wooma keenyumaa keenya fixa joo kanarratti seenaaf duuba deebinee yoo laalle namnummaan Itoophiyaa san keessa lolee maqaa Itoophiyaa kanaa jiraachise ilmaan Oromooti akkasinni beeytanii generaalota warra Minilikii fi Haile Sillaaseef hojjetaa ture san warri Xaaliyaanii cabse hundinuu ilmaan Oromooti hundi balaa zallaqeen isaan haasawaan kun hundi Oromoo takkaan yoo gallakkoo inni jechuu keenyumaatu biyya sanuu maqaa jiraachise Itoophiyaa isaan jaanii arra lallabantana yoo dhugumatti Itoophiyaawiin isaan baanan eenyoo jennee nuti jechuu dandeenya barkar tokko maaliif yoo jettan Itoophiyaan isaan jaan kun maali sabaaf sablammii bakka bu'an jarre kun nuti bakka bu'a biyya san keessa afaan jiru yoo xiqqaate afaan 7 haasawa isinis akkasuma Arabiffaa jalqabi Somaalee jalqabi Adaree jalqabi Oromoo jalqabi Amaara jalqabi afaan kan hunda warra haasoo nuti joolleen dhihaatis akkasumatti afaan dabuubirraa Aanyuwaakirraa jalqabi warra sabaaf sablammootii biyya san jiru hunda representii nu godha Itoophiyaa jechuun saba tokko qofaa miti saba meeqa keessa jira
saddeettamii ol jechuudha. Namni afaan namaa tuffatee afaan tokko qofarratti du'u biyya sanuu bakka bu'uu hin danda'u. Nuti bakka bu'a. Biyya sanis nu jiraachise. Jalqabarraa hamma dhumatti nuti ifirra duulee ummata kana irratti baasee jechuudha. Ol qabannee dubbachuudha qabna tan. Nuti isaan miti barbaadu. Isaantu nu barbaada malee nuti isaan hin barbaannu. Abbaa fedheewu jechuudha biyya san keessatti. Kanu gargaaru yoo dhufe if gargaare malee nuti nu gargaarre. Dantaa mataa isaatiif jee gajjee jiraachuudha qaba. Walqixxummaa sabaa eegee. Oromoon akkasittiin jiraachaa ture jechuudha. Diina biyya biraatii dhufullee biyya san keessatti ka cabsaa ture Oromoo. Oromoos cabsaa ture ammallee itti jiru Oromoo. Ummanni wayyaaneen tunu haga tokko waa xiqqoo beete. Yoo silaa keenya irra garagalee arra tanaan nungoo ammallee immoo irra aanna. Warri Oromoo taatan yoo ammallee of bartanii gamana deebuu baattan isinirraa eegalla jechuu duguuggaa. Amma wanni na fide warreen asirra taa'ee Jawaar komatu baay'een arka. Komachuun akkaataa qabdi. Jalqaba gaafa inni dhufe miidiyaa kana banamuu qaba jee dubbate. Ta duraati Oromummaan tunu haqasii beekuu qabdi, mirgasii beekuu qabdi, eenyummaasii beekuu qabdi. Sabni keenya wal dhagahaan jiru rakkoo teenya tana nuti waliifuu argaan jirru mee waluu haa barru jechuun eegalee wal bare Oromoon. Ana gaafan biyya ture maal jaan Oromoo ollaa jirtu biyya takka jirtu nuti war miidiyaa kana walitti nu fidee jaan. Sinigalee easy miti wanti miidiyaan kun hojjete jechuu. Maallaqni Oromoon buusaa turte. Utti buusaatuma turte Oromoon qabsoo Oromootiif. Maallaqni haga ammaan tana ilmaan Oromoo buusan tokko dhaabaa fi tokko miidiyaa kanaaf. Hojiirra oole garuu kana waan agarrutti amanna jechuufi malee nuti nama tokko komachuufi miti. Dhaaba tokkos komachuufi miti. Ni jaalanna dhaaba keenya hunda. Waboos ni jaalanna nuti. Adda bilisummaa Oromootis keessatti guddannee ni jaalannaa jechuudha. Sinigalee garuu yoo badiin takka jiraatte obsinee maaliif kun taha jennee dubbatu immoo mirga qabna. Wal dura dhaabbachuun hin feesisu. Maaliif amma dubbanne yeroo hamtuu keessa jirraa jechuudha. Kanaafuu gargaarsa feenaa wanni feedhan hundi ni godhama. Maaliif asin baane irratti? Maaliif wal gaagaan irratti? Maaliif wal basaasna irratti? Maaliif wal ficcisiisna irratti? Waan kanarratti ragaa garagaraa dhiheeffanneeti wal qeequudha malee wal jibbuu wal komachuu wal kuffisuudha miti. Arras taanaan dhaabni fedhe ka Oromoodhaa ka jiru yoo bu'aa tokko uummata Oromootiif buusee cinaa dhaabbate waliin jirra jechuu. Wajji jirra ka fedhe ka dabrees ka komannees hundi namni badiini balleessaa as deebi'ee immoo waan gaarii hojjatee badii san gaariitti deebisuu danda'a. Hojiidhaan mul'isuu dandeenyaan we are here to support waan keenya. Kana akkasitti fudhan. Hogguu nama qeeqan hogguu nama komatan immoo nama balleessuudhaaf hinaaffaan nama jibbuudhaan maaliif kun gara kiyyaan hin tahin jechuudhaan namarra jaaranii nama arrabsuun barbaachisaa miti. Haqa walitti himna. Haa hafu kun. Haa hafu. Jawaar nama tokko hojii OMN keessatti warreen achi keessa hojjataa turan yoo waan takka waliigaluu dadhabanii lakkii kun hin ta'uu jee akkas nu godhe akkana nu godhe hayyee eega deemu godhan warre san takkaan beeyna mee maal godhan naaf hima. Hojiin bara OMN keessa qofatti miti ala baatee waa hedduu hojjattaa hin taaneemi baatee hojjechuudha. Hojii mul'isuu jechuu taatee arkamuu jechuu. Jalqaba yoo dhufu ani wanni naasoo fedhe waa'ee isaati jechuun jalqaba yoo waan kana jalqabu ummata Oromootiif aadii galeeti. Proomisii galee kakateeti. Aboo nuti haga ammaan tanaa waa meeqa goone maallaqa meeqa buusne waa takka nagarree atiis kara biraatiin nutti dhuftee manguddoon jaanii turan viidiyoon garagaraa ni jiraa mi daawwadha.
kakateeti jechuu kakuu isaa sanirratti yoo badii xiqqoo takka hojii san keessatti arke waan hin taane yoo taate hin ta'u jechuu mirga qaba. Simple as that. Saniifuu amma wanni argaa turre karaa garagaraatiin yaalamee ture dhabamsiisuuf waan kana mucaa kaneef duubatti deebisuuf hojii kana dhabamsiisuudhaaf hin taane amma immoo uraa xiqqoo irratti duuluun waan hin taane jechuudha. Abbaan fedhen fudhatu keessattuu warri dhaamsa kana dabarsuu fi barbaaduwan qeerroo biyyaati. Akka gaariin na dhaggeeffadha. Joolleen biyya jirtan, qeerroon biyya jirtan, gootonni biyya jirtan biyya alaa kana wanni jiru waan baay'ee gadheetu jira beeka. Akkuma falmattoonni jiranitti, akkuma warri isin cinaa dhaabbatan jiranitti warri waa balleessu hedduutu jira. Akkasitti fudhadha. Warrummaan qabsoo biyyaa if duubatti deebise irra guddaan biyya alaa tana jira. Akkasitti beeka. Isinii galee namni dirree bee waan dubbatu nama namatti ergaa waa balleessuuf warri dhaabbate hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu intala takka maqaa isii Oromeenyaan beeytu na fakkaatan yeroo baay'ee afaan Oromootiin yoo haasoftu nagarree garuu an Oromoo jetti. Hedduun dinqisiifachaa ture ani maqaa isii Misraaq Tasfaayeeti moo eenyu jaaniin. Yoo na dhageessee jiraattu taate na dhaggeeffadhu addeti. Waan ati godhaa jirtuuf si galateeffadha. Sabboontutti si beekaa ture angumaan asirra si arkutti. Bakka takka taa'e ijjannoo qabaadhu. Hoggu takka as ceeti gamas ceeti hoggu takka aandinen jetti hoggu takka maal jetti waan balaa biraa ofaa jirti jechuudha. Waan isii ergen beeynu nuti. የኦሮሞ ልጆች እያስጨረስክ ነው ብለሻል። አማርኛዬ ደግሞ የተሰባበረ ነው። ይሄንንም በማወቄ እኮራበታለሁ። ለምን ማወቅ አንድ ነገር ነው። ዛሬ አማርኛ እኔ ባላወራ ከአማራ ልጆች ጋር እንግባባም። ለምን ቋንቋ ሰውን ያግባባል አይደለ? ግን እኔ ባላቀው ኖሮ እንዴት ነበር አብረን ምናወራው? አናወራም። ስለማቅ ነው እኔ ስለምናገር ነው። እስካሁን ድረስ እኔ የሚያወራ ኦሮሞኛ የሚያወራ አላየውም አማራንን ባይ። ግን በማወቄ እኮራበታለሁ። ለምን መግባቢያ ነው። ዛሬ ስለማቅ ነው ማለት ነው እንደዚህ ማወራችሁ። ገባችሁ? ስለዚህ ምስራቅ ይሄንን መልእክቴን ስሚ በትክክል። እስከ ዛሬ ስታወሪ የነበረው ነገር ጥሩ ነበር። ታሳዝኝኝ ሁሉ ነበር። በጣም ተጸጽተሽ እያለቀሽ ሁሉንም ነገር እንትን ብለሽ ታወሪ ነበር ስለ ኦሮሞ ልጆች። በጣም ነው እናመሰግንሽ። ዛሬ ግን ጆሃር የኦሮሞ ልጆች አስጨረሰ፣ ብር እንዲ ያደረገ 7000 ብር እየበላ ሚስት ልጅ እናት አባት እያልሽ የምታወሪውን ነገር ከየት ነው ያመጣሽው? ምን ኤቪደንስ አለሽ? ምን አርጎ ነው ያስጨረሰው? እነዛ ብለሽ ስታወሪ ምክንያቶችሽን ማቅረብ ነበረብሽ። ገባሽ? እዚህ ቁጭ ብለሽ ስለ ፖለቲካ ሳታቂ ስለ ትግል ሳታቂ ዝም ብሎ እዛም ገብቶ ማውራት ጥቅም የለውም። አንድ ቦታ ሆኝና እኛ የፖለቲካ ሰዎች አይደለንም። ነገር ግን የደረሰብን በደል እየደረሰብን ያለው በደል ፖለቲከኛ አርጎናል። ችግራችንን በደንብ እናቀዋለን። ማንኛውም የኦሮሞ ተወላጅ ዛሬ ችግሩን በደንብ ያቃል ማለት ነው። የኛ በደል የኛ ስቃይ የኛ በእኛ ላይ የሚደርሰው ግድያ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ሜቢ አንቺ ዛሬ ነው ይታየሽ። እኛ ግን ከልጅነታችን ጀምሮ እየተቃጠለን ያደግነው ልንገርሽ። ስለዚህ ጆሃር እያደረገ ያለው ነገር እኛም እዚህ ያለነው አገር ቤትም ያሉ ሁሉም በደንብ ያቆታል። ኢንፋክት እሱ በጀመረው ነገር ነው ይሄ ነገር እዚህ የደረሰው። ትዝ ካለሽ መጀመሪያ ሲመጣ ኦሮሞ ፈርስት በማለት ነው እንዴት እንዲትላለ በማለት ሌሎቹም የተቃወሙት መብቱ ነው። እኔ እኮ ሁሉም ማንን እኔ አንቺ ኦሮሞ ነሽ ወድሻለሁ ወገኔ ነሽ ገባሽ? ግን
ካንቺ ማስቀድመው እውነታውን ከተናገርን እህቴ ነው ማለት ነው። እህቴ ከእናቴ ወደ ይወጣችኋል። the same thing ጀዋር የኦሮሞን ህዝብ አስቀድሜ ችግሩ በጣም ብዙ ስለሆነ ልፈታ ሞክሬ ከዛ ደግሞ በትብብር ሌሎቹንም አንድ ላይ ችግራችንን እንፈታለን ነው። ምን ችግር አለው እንደዛ በማለቱ? ለህዝባችሁ አትቆሙ በሚባልበት ዘመን ሰው እየሞተበት ባለ ዘመን እንዲህ አሁን መተሽ እንዲህ ስትይ በጣም ነው ያሳዘንሽኝ። እና ምክንያቶችሽ እንደማናቆምኛ ሲኒገሌ ኢልማን ኦሮሞ ኸብየ ጅርተን ወሪ ብየ አላጅሩ ወሪ አነቆፍቲን ደገይቲ ሃርከዱ ማለቅኒ ሚዲያ ከናፍ ማሊፍ ቡአጃኒ ወሪ ሀጋ አማ ማለቀ ጉራ ቱረን ፋይዳ ተከረን ኦልቺን አማ ኸራ ጀዋር ኸአኒ ጅረን خانا سر اتباخا وان نمني اسيجو هندقي فتنا አገር ቤት ያሉት ልጆች እየሞቱ ያሉት ለመብታቸው ለማንነታቸው ለእህት ወንድማቸው እየሞቱ ላሉት ተቃውመው ባዶ እጃቸውን ተሰልፈው ያለምንም ጥፋት ነው እየሞቱ ያሉት እንጂ ጀዋር አይደለም እያስገደላቸው ያለው። ጀዋር ባይኖር ኖሮ እስከዛሬ የሚወጣውን አሁን ነው እንጂ አንዳንድ ሰው በተለያየ በኩል ኢንፎርሜሽን እያገኘ ሼር ማድረግ የጀመረው እስከዛሬ ድረስ በሱ ነው ብዙ ነገርን መስማትም ማወቅም ያለብንን ነገር ሁሉ እያየን የነበረው። እስቲ ማን ነው እስከዛሬ ድረስ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር ኬትም ከዛም ውስጥ መውጣት ከማይቻልበት ቦታ እየጎረጎረ እያወጣ ሲያሳየን የነበረው የለም። ገባሽ? እና ጀዋርሞ ወሬን ከናፍ ዴቢ ከኑ ኸይቲቲ ንንገደያኒ ግን ዋን አትጀት ተኮ ነው ገመቺሴ ማልጀቴ እንኳን ጀቾታ ነቀውምቲ ጥይቲኑ የሆነ ዳዋን ኡመተ ኦሮሞት ይፈልሙፍ ይፍዱበን ዴቡ ጀቴ ሱኒ ዋንጋሪ ሐመዱ አትጀቹ خنافو خنابودا ዴቢል ያከ ኸኒቱ ፊንፌኑ ሲቦደሞ ከሱ ኋላ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። የኦሮሞ ህዝብ አለ። የውጪው ሳይሆን የሀገር ቤቱ ራሱ ይበቃል። አይገርምሽም? ስለዚህ ምትዩን ነገር ባክሽ ተጠንቀቂ። እስከዛሬ ስታደርጊው የነበረው እዚህ ላይ ስታስተላልፊው የነበረውን መሴጆች እንዳታበላሽ እሺ? አንድ ቦታ ሁኚ፣ ሐቅ ተናገሪ፣ ማንንም አትምሰይ። የሰውን መልእክት ይዘሽ አፍ አትሁኝላቸው፣ ይናገሩ የሚናገሩት። እኛ ደግሞ አንፈራም፣ ተደብቀን አናወራም፣ ለማንም ሰው መልእክተኛ አንሆንም። ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው መልእክተኛ የምንሆነው። እኛ ለኦሮሞ ህዝብ ነው አፎነን የትም ቦታ እየሄድን መልእክትን የምናስተላልፈው እንጂ ለአንድ ድርጅት ወይ ለአንድ ግሩፕ ተገዝተን እዚህ ላይ መተን አናወራም። አትልፊ፣ ይሄንን ነው የምነግርሽ፣ አትልፊ። ጀዋር ማለት ለኛም ለኦሮሞም ህዝብ የጀርባችን አጥንት መሆኑን ወቂ። አንድ ሰው ይሄ አገር ቤት እየሞተ ያለው ቄሮ አይሰማሽም፣ ማንንም ሰው አይሰማም። ያሊ ገረገራ ጎተኒ ማለቅኒ ወይ ምን ይፍገሉ ኑፍ ገላንጅሩ ማልቱ ፈሰንፊዴ ሰኑን ተማንቹ አራና ኑቡሳ ዱመቴ ዮሮ በርባደን ዱፈኒ ሀሪሮን ወያኔ ወጅ ቀብኑ ቀሎን ተካ አማ አደጭቴ ጃን ሀጋ አማ ሀሪሮ ወጅ ቀብደኒለ ይፈኑ ባስተንጀቹ ከናፉ ኸረኸራ ነመ ረጃርተኒ ቀብሶ ኦሮሞዳ ይፍዱበን ዴቢሲና waan amata 45 keessatti godhamin godhe Jawaar yoommo badii takka godhe nutis ni hordofna jechu badii takka godhe qabsoota nawaaniif duuba deebisa takka diinaa wajjin wanni inni walitti hidhatee jiru yoo jiraate akkuma haga ammaa dubbachaa jirutti isallee saaxil baasna nuti
garuu haga waan takkan arginitti nama halkanii guyyaa osoo hin rafne asirra taa'ee hojii gurguddaa kana hojjetaa galmeessaa jiru hin xuyinuu tuqaa isaallee ittiin dhiifnu akkasitti beekaa. Kanaafuu aan dhaamsa biyya kanuma ilmaan Oromoo ka biyya jirtan tana sirritti beekaa. Diina gurguddaa jira biyya alaa tana keessa warra nama facaasuuf jaaramee afaan namaa tahee dubbatu jira. Kana hunda sirritti beekaa jechuudha. Badii takka yoo kara Jawaariin dhufte nama hedduu duuba jira. Nuti turarraasee akkanatti isa baasa warra santu baasaa jechuudha. Namni tokko kana booda dhiiga Oromootiin hin taphatu. Qabsoo Oromootis hin gurguru. Maallaqa Oromootis hin nyaatu. Sani wanni jiru. Saniifuu waan takka inni ifa ba'ee dubbatuu dhabuudhaaf waan boru isa gaafachiisu. Dura bahee waan dubbataa jiruuf jecha isa goosisu hin godhu arras borus. Isin warra barate warra qabsaa'ota wanti hundi isiniif galtii hogguu waan takka cinaa kanaan isinii tuqe tilmaamaati qabsoo itti fufa. Just waan guututti ifaan ifatti hin dubbanneef Oromoo ficcisiisaa jira jechuu miti. Qabsoo osoo namni hin dhufne bilisoomu eessa jira namni osoo hin dhufne bilisoomuun ni jira hin jiru. Harka qullaa akkuma isin baatanii jirtanitti harka qullaa inninis asii hara dippiloomaasiitiin waa meeqa galmeessaa akka jirru isa qofaa miti. Ijoollee hedduun jechuudha aktivistoonni har'a isaa wajjin hojjetaa jiran tun dargaggoota. Ijoollee xixiqqoo barnoota garagaraa qaban warra barate haala siyaasaa beekan haasawaa siyaasaa beekan garuu tooftaa harkaan loluutii fi lolchiisuun san irru warri akkasii osoo jiru warri gurguddaan hayyoonni osoo jiru bakka tattaa'anitti halkanii guyyaa ijoolleen tun hojjechaa jirti. Maal balleessite? Dhugaa yoo dubbanne maal balleessite? Namni hojii hin dhabne bara. Jawaaris yoo taate he can go work if jiraachisee jiruu gaarii jiraatee mana isaatis bitatee makiinaa fedhee ofee jiraachuu akkasitti jira. Akkasitti hin jiru. Iddoo takka ciise warri harka yaa dubbatu bakka inni ciisuu fi akkamitti akka jiraatu warri harka yaa dubbatu. Warri haga isaa hin baratin biyya kana keessa jiruu gaarii jiraata yeroo ammaan tanaa jechuudha. Sa'aa 24 xayyaararra saaboo makiinaan isaa deemu miilaan isaa deemu laaptooppiin isaa harka isaa jira sa'aa 24. Eenyutu akkas godha? Maaliif waliif hin quudhine? Maaliif ana qoftiin haadha gahamu jenna? Inni kophaa isaati. Dandeettii qabdaa bahii waan takka godhi. Miidiyaa kana malee kabiraa banuu feeta as bahii namatti mul'isiiti pruufii takka godhi ni jirra nu hundinuu isin gargaara. You just do it. Work and show to us. You know, ustaanii haasa'uu miti nama dhiisa hin tuqina. Kanaaf yeroo ammaa isiniif hima namoonni hedduun waa'ee isaa irratti communicate godhaa jira. Ni dubbanna moo hin dubbannuu jira hin dubbatina ja'amaa jira. Gaafa isinitti lafaa ka'an harshim galtan warra qabsoo Oromoo laamseessu hunda biyyatti warra laaqu qophaa'ee warra jiru warra qabsoo Oromoof duubatti deebisu kaan asiin du'a kaan kana biyyatti laaqa akkasitti beeka. Yaa hin sodaannu nuti ni dubbannaa jechuudha. Warri dubbatuuf qaanfatu warri duuba kana taa'u sanii haa taane abbaa fedhan yeroon ammaa yoo hin dubbanne gaafni dubbannu hin jiru jechuudha. Dantaadha. Fedhu artistii haa ta'u, fedhu profeesara haa ta'u, fedhu waan fedhe haa ta'u. Namuu ufiif jiraata jiruu mataasaa. Ana asirratti dubbadhe hin xiqqaadhu dhimma Oromoo irratti akkasitti beekaa. Isinii galee kanaafuu hin fakkeessina. Gabbaa dubbadhaa duuba kana teessanii nama waliin hin fixina. Kana Jawaar mataa isaarraa gabbu'aa jechuudha. Warri hinaaf deemaa biyyatti filaaqa kabajaan beeytani. Ani yoon hin du'e maarreen hin margin jettee jaan harreen. Kanaafuu obsaan dubbii like qabsoos obsumaan loluudhaan onnachuudhaan keessa dabarraa gaafa gaafaan cabsan gaafni sanamma yeroon cabsan diina qawween cabsan saniifuu intala tana
ዋን ጀትዮ ቀባቴ ወጪና ተናገሪ ሌላ መልእክት ካለሽም ደግሞ ግልጽ አርገሽ ተናገሪ ገባሽ አይደል ጥቁር ለብሶ እንትን ማለትና ማልቀስ ታጋይ አያደርግሽም እውነታው ላይ ቆመሽ ተናገሪ አንድ ቦታ ቆመሽ እጀኖን ቀባዱ ገባሽ አይደል ፌስቡክ ላይ ወዲያ ወዲ የሮጡ የሰው ስም ማጥፋት አያስፈልግም ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ልጆች ነን ምናቀው ስለ ጀዋር እዛ የዞርሽ በአማርኛ መታስተላልፊው ሜሴጅ አንሰማሽም አከሲ ነመጉዳዳቲ ስለ ኦሮሞ ታሪክም ታወቅሽ ማንን ስለማንነት ከገባሽ መጀመሪያ ሄጂና ኦሮሞኛ ተለማመጂ በቀላሉ ይሄን ነው ምነግርሽ ነው ስለ ኢትዮጵያ ከፈለግሽ ደግሞ ኢትዮጵያን የምንወክለው ኢትዮጵያንን ባዮች እኛ ነን ኢትዮጵያዊ በፈለግሽው ቋንቋ ስለማወራሽ ማለት ነው አገር ውስጥ ያሉት ብሔርና ብሔረሰቦችን ቋንቋ ሳልንቅ የተማርኩ ሰው ነኝ አማርኛን እማወራ ኦሮሞኛን እማወራ ሶማሌኛን እማወራ አረብኛን እማወራ አደርኛን እማወራ ጌደኦ ምሞክር ደቡብም ኖር ያለው የኛ ልጆች ወደዚህ ያሉት እስከ አኝዋክ ድረስ ምናገሩ የኢትዮጵያን ቋንቋ ብሔርና ብሔረሰቦችን ሳይንቁ የተማሩ የሚያወሩ ልጆች ነን ስለዚህ ማን ነው ኢትዮጵያዊ በዛም ከመጣሽ ገባሽ እንከባበር ማንንም እኔ ግለሰብ እዚህ ላይ መንካት አልፈልግም ግን እንከባበርሽ ዝም ብለሽ አትዘባርቂ ገለቶ ማነጋት ሞጀል ቀቢ አማራ ጀል ቀቢ አፋን ከነ ሁንደ ወራሶ ነቲ ጆሌን ዲሃቲ ሰከሱመቲ አፋን ደቡብራ አኝዋክራ ጀል ቀቢ ወረ ሰባፍ ሰብለሞቲ ብየሰን ጅሩ ሁንደ ሪፕሬዘንት ኑ ጎዳ ኢትዮጵያ የቹን ሰባ tokko qofa miti saba meeqa keessa jira 80 ol jechuudha namni afaan namaa tuffatee afaan tokko qofa irratti du'u biyya sanuu bakka bu'uu hin danda'u nuti bakka bu'a biyya sanis nu jiraachise jalqabarraa hamma dhumatti nuti ifirra duulee ummata kana irratti baasee jechuudha ol qabannee dubbachuudha qabna tan nuti isaan miti barbaadu isaan tu nu barbaada malee nuti isaan hin barbaannu abbaa fedhee jechuu biyya san keessatti khanu gargaaru yoo dhufe if gargaare malee nuti nu gargaarre dantaa mataa isaatiif jee gajjee jiraachuudha qaba wal qixxummaa sabaa eegee oromoon akkasittiin jiraachaa ture jechuu diina biyya biraatii dhufullee biyya san keessatti cabsaa ture oromoos cabsaa ture ammallee itti jiru oromoo ummanni wayyaaneen tunu haga tokko waa xiqqoo beete yoo silaa keenya irra garagalee arra tanaan nungoo ammallee immoo irra aanna warri oromoo taatan yoo ammallee of bartanii gamana deebuu baattan isinirraa eegalla jechuu duguuggaa amma wanni na fide warreen asirra taa'ee Jawaar komatu baay'een arka komachuun akkaataa qabdi jalqaba gaafa inni dhufe miidiyaa kana banamuu qaba jee dubbate ta duraati oromummaan tunu haqasii beekuu qabdi mirgasii beekuu qabdi eenyummaasii beekuu qabdi sabni keenya wal dhagahaan jiru rakkoo teenya tana nuti waliifuu argaan jirru mee waluu haa barru jechuun eegalee wal bare oromoon ana gaafan biyya ture maal jaan oromoo ollaa jirtu biyya takka jirtu nuti war miidiyaa kana walitti nu fidee jaan sinigalee easy miti wanti miidiyaan kun hojjete jechuu maallaqni oromoon buusaa turte utti buusaatuma turte oromoon qabsoo oromootiif maallaqni haga ammaan tana ilmaan oromoo buusan tokko dhaabaa fi tokko miidiyaa kanaaf hojiirra oole garuu kana waan agarrutti amanna
jechuufi malee nuti nama tokko komachuufi miti dhaaba tokkos komachuufi miti ni jaalanna dhaaba keenya hunda waboos ni jaalanna nuti adda bilisummaa oromootis keessatti guddannee ni jaalannaa jechuudha isinii galee garuu yoo badiin takka jiraatte obsinee maaliif kun taha jennee dubbatu immoo mirga qabna wal dura dhaabbachuun hin feesisu maaliif amma dubbanne yeroo hamtuu keessa jirraa jechuudha kanaafuu gargaarsa feenaa wanni feedhan hundi ni godhama maaliif asin baane irratti maaliif wal gaagaana irratti maaliif wal basaasna irratti maaliif wal ficcisiisna irratti waan kana irratti ragaa garagaraa dhiheeffanneeti wal qeequudha malee wal jibbuu wal komachuu wal kuffisuudha miti arrastaanaan dhaabni fedhe ka oromoodhaa ka jiru yoo bu'aa tokko ummata oromootiif buusee cinaa dhaabbate waliin jirra jechuu wajji jirra ka fedhe ka dabrees ka komannees hundi namni badiini balleeysaa as deebi'ee immoo waan gaarii hojjatee badii san gaaritti deebisuu danda'a hojiidhaan mul'isuu dandeenyaan we are here to support waan keenya kan akkasitti fudhan hogguu nama qeeqan hogguu nama komatan immoo nama balleeysuudhaaf hinaaffaan nama jibbuudhaan maaliif kun gara kiyyaan hin tahin jechuudhaan namarra jaaranii nama arrabsuun barbaachisaa miti haqa walitti himna haafu kun haafu Jawaar nama tokko hojii OMN keessatti warreen achi keessa hojjataa turan yoo waan takka walii galuu dadhabanii lakkii kun hin ta'uu jee akkas nu godhe akkana nu godhe hayyee eega deemu godhan warre san takkaan beena mee maal godhan naaf hima hojiin bara OMN keessa qofatti miti ala baatee waa hedduu hojjetta hin taane mi baatee hojjechuudha hojii mul'isuu jechuu taatee arkamuu jechuu jalqaba yoo dhufu ani wanni naasoo fedhe waa'ee isaati jechuun jalqaba yoo waan kana jalqabu ummata oromootiif aadii galeeti proomisii galee kakateeti aboo nuti haga ammaan tanaa waa meeqa goone maallaqa meeqa buusne waa takka nagarree atiis kara biraatiin nutti dhuftee manguddoon ja'anii turan viidiyoon garagaraa ni jiraa mi daawwadha kakateeti jechuu kakuu isaa sanirratti yoo badii xiqqoo takka hojii san keessatti arke waan hin taane yoo taate hin ta'u jechuu mirga qaba simple as that saniifuu amma wanni argaa turre karaa garagaraatiin yaalamee ture dhabamsiisuuf waan kana mucaa kanaaf duubatti deebisuuf hojii kana dhabamsiisuudhaaf hin taane amma immoo uraa xiqqoo irratti duuluun waan hin taane jechuudha abbaan fedhen fudhatu keessattuu warrin dhaamsa kana dabarsuu fi barbaaduwan qeerroo biyyaati akka gaariin na dhaggeeffadha joolleen biyya jirtan qeerroon biyya jirtan gootoonni biyya jirtan biyya alaa kana wanni jiru waan baay'ee gadheetu jira beeka akkuma falmattoonni jiranitti akkuma warri isin cinaa dhaabbatan jiranitti warri waa balleessus hedduutu jira akkasitti fudhadha warrummaan qabsoo biyyaa if duubatti deebise irra guddaan biyya alaa tana jira akkasitti beeka isinii galee namni dirree bee waan dubbatu namatti ergaa waa balleessuuf warri dhaabbate hedduutu jira jechuudha kanaafuu intala takka maqaa isii oromeenyaan beeytu na fakkaatan yeroo baay'ee afaan oromootiin yoo haasoftu nagarree garuu an oromoo jetti hedduun dinqisiifachaa ture ani maqaa isii misraaq tasfaayeeti moo eenyu jaaniin yoo na dhageessee jiraattu taate na dhaggeeffadhu addeti waan ati godhaa jirtuuf si galateeffadha sabboontutti si beekaa ture angumaan asirra si arkutti bakka takka taa'e ijjannoo qabaadhu hoggu takka as ceeti gamas ceeti hoggu takka aandinen jetti hoggu takka maal jetti waan balaa biraa ofaa jirte jechuudha waan isii ergen beeynu nuti የኦሮሞ ልጆች እያስጨረስክ ነው ብለሻል አማርኛ ይሄ ደግሞ የተሰባበረ ነው ይሄንንም በማወቅ እኮራበታለሁ ለምን ማወቅ አንድ ነገር ነው ዛሬ አማርኛ እኔ ባላወራ ከአማራ ልጆች ጋር እንግባባም ለምን ቋንቋ
ሰውን ያግባባል አይደለ? ግን እኔ ባላቀው ኖሮ እንዴት ነበር አብረን ምናወራው? አናወራም። ስለማቅ ነው፣ እኔ ስለምናገር ነው። እስካሁን ድረስ እኔ የሚያወራ ኦሮምኛ የሚያወራ አላየውም አማራንን ባይ። ግን በማወቄ እኮራበታለሁ። ለምን? መግባቢያ ነው። ዛሬ ስለማቅ ነው ማለት ነው እንደዚህ ማወራችሁ። ገባችሁ? ስለዚህ ምስራቅ ይሄንን መልእክቴን ስሚ በትክክል። እስከ ዛሬ ስታወሪ የነበረው ነገር ጥሩ ነበረ። ታሳዝኝኝ ሁሉ ነበር። በጣም በጣም ተጸጽተሽ እያለቀሽ ሁሉንም ነገር እንትን ብለሽ ታወሪ ነበር ስለ ኦሮሞ ልጆች። በጣም ነው የምናመሰግንሽ። ዛሬ ግን ጆሃር የኦሮሞ ልጆች አስጨረሰ፣ ብር እንዲህ ያደረገ 7000 ብር እየበላ ሚስት፣ ልጅ፣ እናት፣ አባት እያልሽ የምታወሪውን ነገር ከየት ነው ያመጣሽው? ምን ኤቪደንስ አለሽ? ምን አርጎ ነው ያስጨረሰው? እነዛ ብለሽ ስታወሪ ምክንያቶችሽን ማቅረብ ነበረብሽ። ገባሽ? እዚህ ቁጭ ብለሽ ስለ ፖለቲካ ሳታቂ፣ ስለ ትግል ሳታቂ ዝም ብሎ እዛም ገብቶ ማውራት ጥቅም የለውም። አንድ ቦታ ሆኚና እኛ የፖለቲካ ሰዎች አይደለንም፣ ነገር ግን የደረሰብን በደል እየደረሰብን ያለው በደል ፖለቲከኛ አርጎናል። ችግራችንን በደንብ እናውቀዋለን። ማንኛውም የኦሮሞ ተወላጅ ዛሬ ችግሩን በደንብ ያውቃል ማለት ነው። የኛ በደል፣ የኛ ስቃይ፣ በእኛ ላይ የሚደርሰው ግድያ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ሜቢ አንቺ ዛሬ ነው የታየሽ። እኛ ግን ከልጅነታችን ጀምሮ እየተቃጠለን ያደግነው ልንገርሽ። ስለዚህ ጀዋር እያደረገ ያለው ነገር እኛም እዚህ ያለነው አገር ቤትም ያሉ ሁሉም በደንብ ያውቁታል። ኢንፋክት jirtu mana keessa ni jirtanii baga nagaan dhuftan. akkam jirtan jajjabaattu. amma Oromoon garaa hidhatuu qaba jennee jirra. boo'ichinis hafuu qaba jechuudha. qabsoon itti fufa akkasimi. injifannoolee garagaraa galmeessaa jiranii biyya keessa akkuma agartanitti intarneetii mootummaan muree iddoo baay'eetti waan tahaa jirullee akka barbaachisaa ta'etti argachaa jirru. karaa tokkoon na gammachiise wanni tahaa jiru. maaliif dirqama ilmi namaa duu qaba bilisummaan dhufuudhaaf, akkanumatti hin dhuftu. kanaafuu warreen baay'een kana eegaa ture jira. warreen ciccimoon jechuu qabsoon eegaltee finiintee qabbanaa turte murannoodhaan yeroo namni ka'e warra itti hirmaatuudhaaf eegaa ture hundi amma kaanee jirraa jaanii jiran jechuu biyya keessa. warreen ciccimoon warri agaammaa nurraa wareegamaa tures warreen ciccimoodha beekadha. namoota salphaan seenaa amma qofaa miti jalqabumarraahu jechuu ijoollee wareegama kaffalaa turte san umriin isaanii xixiqqoo taateef namoota laafaa isinitti hin fakkaatin. warreen bebbeekoo barattoota ciccimoo bu'aa hedduu fidanidha. liidaroota ijoolleen san hundinuu hooggantoota beekadha. kanaafuu namoota baay'ee dhabne, namoota gurguddaa dhabne, namoota deebinee harkatuullee hin dandeenye dhabne jechuu. basaastuu baay'eetu jira biyya keessas biyya alaatis. ummanni san duuba ummata keenya kannaa turanii ammallee kannaatuma jiran.
kanaaf kar tokkoon ogguu laallu namoonni dura dhabamsiisuu qabnu keenyuma haga ammaa kadhachaa jirraa warreen mootummaa kanaaf hojjetanis kadhachaatuma jiran ijoolleen garuu kana booda maaliif obboleessa kee hin taane ilmaa deera keetii hin taane ka poolisii ta'ee hojjetu ka jara kanaa hojjetu kan dhagahin ofirraa jalqabuu qabna jechuu ganda gandatti mana isaa irratti gubuu fi fixuun dirqama jechuu yookaan amman kaane taate yeroon isaan itti kaan hin jiru wannummaan oromoof dhaabbate hundi yoo amman kaane yoomi fillee hin ta'u jechuudha yeroon amma jechuu kanaafuu ifirraa eegallee dura keenya gabaabsuudha qabna miila isaa akkasi kanaafuu dhaamsa tokko waan dhaamsa gabaabaa tokkoof hin dhufe arraan tana kaleessa garaan na gubate waan ta'e waan namni callisuu qabu miti dhufeetti hirmaadhe yeroo lammadaatiif immoo amman dhufe maaliif hin dhufe seetan wooma keenyumaa keenya fixa joo kanarratti seenaaf duuba deebinee yoo laalle namnummaan Itoophiyaa san keessa lolee maqaa Itoophiyaa kanaa jiraachise ilmaan Oromooti akkasinni beeytanii generaalota warra Minilikii fi Haile Sillaaseef hojjetaa ture san warri xaaliyaanii cabse hundinuu ilmaan Oromooti hundi balaa zallaqeen isaan haasawaan kun hundi Oromoo takka takkaan yoo gallakkoo inni jechuu keenyumaatu biyya sanuu maqaa jiraachise Itoophiyaa isaan jaanii arra lallaban tana yoo dhugumatti Itoophiyaawiin isaan baanan eenyoo jennee nuti jechuu dandeenya barkar tokko maaliif yoo jettan Itoophiyaan isaan jaan kun maali sabaaf sablammii bakka bu'an jarre kun nuti bakka bu'a biyya san keessa afaan jiru yoo xiqqaate afaan torban haasawa isinis akkasuma Arabiffaa jalqabi Somaalee jalqabi Adaree jalqabi Oromoo እሱ በጀመረው ነገር ነው ይሄ ነገር እዚህ የደረሰው ትዝ ካለሽ መጀመሪያ ሲመጣ ኦሮሞ ፈርስት በማለት ነው እንዴት እንዲህ ትላለ በማለት ሌሎቹም የተቃወሙት መብቱ ነው እኔ እኮ ሁሉም ማንን እኔ አንቺ ኦሮሞ ነሽ ወድሻለሁ ወገኔ ነሽ ገባሽ ግን ካንቺ ማስቀድመው እውነታውን ከተናገርን እህቴ ነው ማለት ነው እህቴ ከናቴ ወደ ይወጣቸዋል the same thing ጆዋር የኦሮሞን ህዝብ አስቀድሜ ችግሩ በጣም ብዙ ስለሆነ ልፈታ ሞክሬ ከዛ ደግሞ በትብብር ሌሎቹንም አንድ ላይ ችግራችንን እንፈታለን ነው ምን ችግር አለው እንደዛ በማለቱ ለህዝባችሁ አትቆሙ በሚባልበት ዘመን ሰው የሞተበት ባለ ዘመን እንዲያውን መተሽ እንዲ ስትይ በጣም ነው ያሳዘንሽኝ እና ምክንያቶችሽ እንደማናቆምኛ ሲኒገሌ ኢልማን ኦሮሞ ኸብየ ጅርተን ወሪ ብየ አላጅሩ ወሪ አነቆፍቲን ደገይቲ ሃርከዱ ማለቅኒ ሚዲያ ከናፍ ማሊፍ ቡአጃኒ ወሪ ሀጋ አማ ማለቀ ጉራ ቱራን ፋይዳ ተከረን ኦልቺን አማ ኸራ ጆዋር ኸአኒ ጅረን خانا سر اتباخا وان نمني اسيجو هندقاي فتنا አገር ቤት ያሉት ልጆች እየሞቱ ያሉት ለመብታቸው ለማንነታቸው ለእህት ወንድማቸው እየሞቱ ላሉት ተቃውመው ባዶ እጃቸውን ተሰልፈው ያለምንም ጥፋት ነው እየሞቱ ያሉት እንጂ ጆዋር አይደለም እያስገደላቸው ያለው ጆዋር ባይኖር ኖሮ እስከዛሬ የሚወጣውን አሁን ነው እንጂ አንዳንድ ሰው በተለያየ በኩል ኢንፎርሜሽን ያገኘ ሼር ማድረግ የጀመረው እስከዛሬ ድረስ በሱ ነው ብዙ ነገርን መስማትም ማወቅም ያለብንን ነገር ሁሉ እያየን የነበረው እስቲ ማን ነው እስከዛሬ ድረስ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር ኬትም ከዛም ውስጥ መውጣት ከማይቻልበት ቦታ እየጎረጎረ ያወጣ ሲያሳየን የነበረው የለም ገባሽ እና ጆዋርሞ ወሬን ከናፍ ዴቢ ከኑ ኸይቲቲ ንንገደያኒ
ግን waan ati jette tokko na gammachiise maal jette እንኳን jechoota na dha'uu miti xiyyitiin yoo na dhawan ummata oromootiif falmuuf if duuban deebuu jette suni waan gaarii hamma du'aatti jechuudha kanaafuu kana booda deebiillee akka kannituuf hin feenu ሲቦ ደግሞ ከሱ ኋላ በጣም ብዙ ልጆች አሉ የኦሮሞ ህዝብ አለ የውጪው ሳይሆን የሀገር ቤቱ ራሱ ይበቃል አይገርምሽም ስለዚህ ምትዩን ነገር ባክሽ ተጠንቀቂ እስከዛሬ ስታደርጊው የነበረው እዚህ ላይ ስታስተላልፊው የነበረውን ሜሴጆች እንዳታበላሽ እሺ አንድ ቦታ ሁኚ ሐቅ ተናገሪ ማንንም አትምሰይ የሰውን መልእክት ይዘሽ አፍ አትሁኝላቸው ይናገሩ የሚናገሩት እኛ ደግሞ አንፈራም ተደብቀን አናወራም ለማንም ሰው መልእክተኛ አንሆንም ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው መልእክተኛ የምንሆነው እኛ ለኦሮሞ ህዝብ ነው አፎነን የትም ቦታ እየሄድን መልእክትን የምናስተላልፈው እንጂ ለአንድ ድርጅት ወይ ለአንድ ግሩፕ ተገስተን እዚህ ላይ መተን አናወራም አትልፊ ይሄንን ነው መነግርሽ አትልፊ ጀዋር ማለት ለኛም ለኦሮሞም ህዝብ የጀርባችን አጥንት መሆኑን ወቂ አንድ ሰው ይሄ አገር ቤት እየሞተ ያለው ቄሮ አይሰማሽም ማንንም ሰው አይሰማም ያሊ ገረገራ ጎተኒ ማለቅኒ ወይ ምን ይፍገሉ ኑፍ ገላንጅሩ ማቱ ፈሰንፊዴ ሰኑን ተማን አራና ኑቡሳ ዱመቴ ዮሮ በርባደን ዱፈኒ ሀሪሮን ወያኔ ወጅ ቀብኑ ቀሎን ተካ አማ አደጭቴ ጃን ሀጋ አማ ሀሪሮ ወጅ ቀብደኒለ ይፈኑ ባስተንጀቹ ከናፉ ኸረኸራ ነመ ረጃርተኒ ቀብሶ ኦሮሞዳ ይፍዱበን ዴቢሲና ዋን አመት አፍርተም ሸን ከሰቲን ጎደሚን ጎደ ጀዋር ዮሞ በዲ ተከ ጎደ nutis ni hordofna jechu badii takka godhe qabsoota namaaniif duuba deebisa takka diinaa wajjin wanni inni walitti hidhatee jiru yoo jiraate akkuma haga amma dubbachaa jirutti isallee saaxil baasna nuti garuu haga waan takkan arginitti nama halkanii guyyaa osoo hin rafne asirra taa'ee hojii gurguddaa kana hojjetaa galmeessaa jiru hin xuyinuu tuqaa isaallee ittiin dhiifnu akkasitti beekaa kanaafuu aan dhaamsi kiyya kanuma ilmaan oromoo khabiyya jirtan tana sirritti beeka diina gurguddaa jira biyya alaa tana keessa warra nama facaasuuf jaarame afaan namaa ta'ee dubbatu jira kana hunda sirritti beeka jechu badii takka yoo khara Jawaariin dhufte nama hedduu duuba jira nuti turarraase akkanatti isa baasa warra santu baasaa jechu namni tokko kana booda dhiiga oromootiin hin taphatu qabsoo oromootis hin gurguru maallaqa oromootis hin nyaatu sani wanni jiru sanifu waan takka inni ifa bee dubbatu dhabuudhaaf waan boru isa gaafachiisu dura behee waan dubbataa jiruuf jecha isa goosisu hin godhu arras borus isin warra barate warra qabsaa'ota wanti hundi isiniif galtii hoggu waan takka cinaa kanaan isinii tuqe tilmaamaati qabsoo itti fufa just waan guututti ifaan ifattiin dubbanneef oromoo ficcisiisaa jira jechuu miti qabsoo osoo namni hin dhufne bilisoom eessa jira namni osoo hin dhufne bilisoomuun ni jira hin jiru harka qullaa akkuma isin baatanii jirtanitti harka qullaa inninis asii hara dippiloomaasiitiin waa meeqa galmeessaa akka jirru isa qofaa miti joollee hedduun jechuu aktivistoonni har'a isaa wajjin hojjetaa jirantun dargaggoota joollee xixiqqoo barnoota garagaraa qaban warra barate haala siyaasaa beekan haasawaa siyaasaa beekan garuu tooftaa harkaan loluutii fi lolchiisuu san irru warri akkasii osoo jiru warri gurguddaan hayyoonni osoo jiru bakka tattaa'anitti halkanii guyyaa ijoolleen tun hojjechaa jirti maal balleessite dhugaa yoo dubbanne maal balleessite namni hojiin dhabne bara Jawaaris yoo taate he can go work if jiraachise jiru gaarii jiraate mana saatis bitate makiinaa fedhe ofee jiraachu akkasitti hin jiru iddoo takka ciise warri harka yaa dubbatu bakka inni ciisuu fi akkamitti akka jiraatu warri harka yaa dubbatu
warri haga isaa hin baratin biyya kana keessa jiruu gaarii jiraata yeroo ammaan tanaa jechuudha. Sa'aa 24 xayyaararra saaboo makiinaan isaa deemu miilaan isaa deemu laaptooppiin isaa harka isaa jira sa'aa 24 eenyutu akkas godha maaliif waliif hin quudhine maaliif ana qoftiin haadha gahamu jenna inni kophaa isaati dandeettii qabdaa bahii waan takka godhi miidiyaa kana malee kabiraa banuu feeta as bahii namatti mul'isiiti pruufii takka godhi ni jirra nu hundinuu isin gargaara you just do it work and show it to us you know ustani haasa'uu miti nama dhiisa hin tuqina kanaaf yeroo ammaa isiniif hima namoonni hedduun waa'ee isaa irratti communicate godhaa jira ni dubbanna moo hin dubbannu jira hin dubbatina ja'amaa jira gaafa isinitti lafaa ka'an harshim galtan warra qabsoo Oromoo laamseessu hunda biyyatti warra laaqu qophaa'ee warra jiru warra qabsoo Oromoof duubatti deebisu kaan asiin du'a kaan kana biyyatti laaqa akkasitti beekaa yaa hin sodaannu nuti ni dubbannaa jechuudha warri dubbatuuf qaanfatu warri duuba kana taa'usanii haa ta'ani abbaa fedhan yeroon ammaa yoo hin dubbanne gaafni dubbannu hin jiru jechuudha dantaadha fedhu artistii haa ta'u fedhu piroofeesara haa ta'u fedhu waan fedhe haa ta'u namuu ufiif jiraata jiruu mataasaa ana asirratti dubbadhe fin xiqqaadhu dhimma Oromoo irratti akkasitti beekaa isinii galee kanaafuu hin fakkeessina gabbaa dubbadhaa duuba kana teessanii nama waliin hin fixina kana Jawaar mataa isaarraa gabbu'aa jechuu warri hinaaf deemaa biyyattiif laaqa kabajaan beeytanii